Vi smo Silly Monkeys, a ovo je epizoda Dezodorans. Naši drugari iz Brazila, Mihoka Eksploziva, su nam zadali izazov. Gledajte. E aí galera do Silly Monkeys, nós aqui do Mihoca Explosiva gostaríamos de mandar um desafio pra vocês, que é o desafio do desodorante. E, pô, é só fazer a mesma coisa que a gente fez nesse vídeo aqui, que é segurar o desodorante em alguma área do seu corpo. Tem que pelo menos ficar no mesmo tempo que eu fiquei, pra ficar da hora e aquela coisa e tal. E tem que aguentar. Nada de bicas e nada disso. Não venha chorar, eu não Nem chorei, quase chorou. É isso aí galera. Ajde pogledamo kako to izgleda, ali pošto nije zanimljivo prskati dezodorans direkt na običnu kožu, morat ćemo malo preko tetovaže. Ti prskaj, brat. Ne. Koliko smrti taj dezodorans? Pazi, ali gledaj. U sredinu je. Ovdje da ga bodeš. Dobro. Stani. Da ćeš držati. Evo, a? Ja već imam ožiljak. Joj majko! Ajde, nema da si pedaj. Ajde, drži. Može. 3, 2, 1. Dobar, peši pičku. Vi Brazilci bre niste normalni jebo. Šta je? Dete ti jebe. Ja se rozi. Daj neku maramicu. Ajde. Sad ja jebi ga. Može. Ajde. 3, 2, 1. Tafaka! Jebe ti život! Ne znaš da li više peče li smrdi, brate? Ne, gaj više izdešao. Brate, ovo neka vodurača. Brate, sam pašmen. Nemoj tu vode. Tu? Odavde? Zumiraj malo. Šta Kenja te pičkava, mati? Još hoćeš. Zumiraj ga. U jednu taču sam i pre... Jel dosta? Sad malo odmakne malo. To. Do kraja. Ne više. Evo, kurac. Pička jedna. Kad je, brate, progorelo mi je. Pička. Ali ja već imam jednu. Imam i ja već jednu, evo. Evo. Uđi u nju. Evo viš malo i mene ima. Čisto ono radi fore. Boli, ja? Ja moram skidam gaći. No. Si ga pipnuo? Filha da puta, só isso.